Haji. Api urang alon-alon weton kelakon keremet asal salamet nuhun kasadaya ari mama hepot ya R3 luar biasa. Cik atuh Soglo asa tuang bos rambutan wacok geser ada dang soslo pacok Ini, Mas. geser no bagi Allah iya rasa ihit wah saya luar biasa simu aku sasara kagiliran karerengan jawab sebalak ujang koko cik ibadah Allah. abdi siksa kagiliran ujang koko jalupa ujang koko jalupa antara ke abdi puaka tiba-tiba Apai pangetangkeun aw apa sanaja nabi ayeuna bos saya kabri kebanggalan kebaga bos habis bapa bos ucap BS ayam koko jalupa ayam jabrik ya ayam ayam jabrik si bos mau datang dalam mulia ayam diri wahid ujang koko kala ider jalupang ya si bos mau datang dalam mulia si bos mau datang ada dang soglo pacok geseng ada dang soglo mas wah bos ucap LBS ada uyut kapung cabang jasa ya bos aib jabrik bangsa bos aib jabrik wah bos aib jabrik bangala mulia wah si bos muda bangala mulia bos Edi bangala mulia iya bos Edi bangala wah ada dang soglo bos rambutan wah si bos muda bangala mulia ujang koko bangala mulia ya bos Edi bangala mulia iya bos ucok LBS bos ucok LBS iya saya jabrik bang wah koko jalur ujang koko iya
Iya iya iya Wah iya 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 Wah Ayun dapur jasa apa manor saya di mana?